Ar koi ni phai trogada por phai troxi pendi fu pirbi market along ki pangchira sai ki tempo. Nangkele ji karbi riso nimso ronga je sertalin karjo long pache tondon se rong rup do anta che pakardun che nang je puma thapon se wat commissioner sar semot phangcho penja ponlo. DAV RW LWN Amlapati RW Pirbi Market Kumati Kang Honamir Seher Group La Pensining Killer Seher Group Atum Pen Patir Pipon Sipini Arkoni Phytroxliar ni Ward Nong 13 ke Parlo Pirbi Market Atwar Pimalom Seher Group Lembang Atum Angparta Ongdong Arong Ratatum Nang Barsi Kipang Tirasai Kedeng Ponlo. Sir, nanti kau pilih ningkan sering ada impor apply. Aku aja cikgu kitchen karena masih nanti kau dak Pirbi market along. Kiong tu ngapain nanti kau tuar amsi at hekot file dan kita nanti kau kopi kimat apa sih langsung saya kita ini. Frankly, I on behalf of Ward Commissioner Ward Number 13 Hinpen nilibat kali kami ngelang doa narat pas tabe nili ningkan kilia karena pajero anso se rengdog remi pen padolo na pen cumi badam lo na lasi nili tum lagi pini lihat temong kali itu ningkan si pen batai kawan keken unan ke pangที่pon dia pan bori pon bom lo na pen rap pas tabe cumi pon bom lo pen sutame pini ke klema bangke lain aja non ke bang di tarik ini pen tarik koyan Karbiyut festival lah kaningkan pukep settlen aningkan lo sila suai putak ini tuh hemroy mate tawara jak doan stame unan ke sepangkir di pansit tuh cebor ilo sonda taksi pini ini tuh kado kobe Korte maling je mali doan pes kami itu nang basi ke pangkir di panceng kono lagi nil tum angbong niliwat andalong saya ILF ini do dan ke isi ILF long sai dostai garota selef do asalnya untuk mamar ras kawai pini kita kono sepini lagi ini kicor ceparong mate ini ceparong puesap lo de settlen kacu ahut kaprek adat pentai masodor tunangji lapen ke ilitum tinghon honorable India Presiden Baiduta Bangji dan kaprek lun kanji ba tum stang halas ahut ati manil tum war nomor 13 pensi mena tawar pusi patangdel ati mahapu bang ke tawar bunai bomlang ati laso tawar bang yang thir ni pumasase ada Western Body pengkir pak, tapi antu se aku sudah kerja bangke, arong tin stame la so sepang repen. Ini tu festival along dengan seperang dun, baik festival along, pasing don dun apan body fancy, imeji map seperti macam halat so jenis ini tu kan tu cium sepini, kafe kakok stame, Japon ni lalu. Pini nang kan kona kalau nasa award arlo lah kan kalau rongkoan senang tu lapsan patang kira saya kena. Niliwat arlo ke murti ke rongte toksi pen rongte si ke tako kapek tangan lah rongte rong tok lah tapi pini tako rong ni
kok bom lang nasi rong tek tok sama rong tin tap aku kape ketang lagi tapi ini tuh sensali pesar lo atau warazin abdu amla putih mate niliwat kejut ke dak kol konvensional lo dak pen kol godong soni ko apok ponpo ondo to la niliwat angke paman kher eji phasi tu boilo pena prang pame ke pangsil ji phana to boy ponpo tapi ni ko ando ko ni pos tanpo tapi adu wes tanding orang lo non crane tarik crane ni pen festival kiteng ala food ili bang sepak itu kali atau war la pen hem tikuk la pen erong tumek na nang ke mata ponsi takku sek Sara la nanti lah di PB market lah akulat apa nali PB pasti sondo mah. ular apa ke dang nil tum especially PB market community podo halat tu mandar tu sebab salam kum ini ke sapula do kalau ada rule and regulation do halat sotek di PB market niliga observe dun tak Kau